yikho lokho endaweni zamakhosi kukhona ukungahlonipheki kwamanye amakhosi kunamakhosi nje angazazi ukuthi ameleni kahle hle ngoba uthole ngakwazi ngisho ukusupporta lezi zinto thina esizenzayo ekubeni kube kuyizinto eziphakamisa zona eziphakamisa wona amakhosi ungenza kanjani ningaphumela kanjani obala ningamakhosi niphumele njengamakhosi nithi nina njengamakhosi why mangabe kuyilunga lomndeni lo kuyinto eningayenza emndenini why kufanele kuze kuyovela emaphepheni ukuthi nina neseka umuntu ophumela obala okuvelile ukuthi uhamba nezigebengu kufa abantu ekhona utransport ibhamu ngeimoto utransport izigebengu ngeimoto zikahulumeni bese nina nizokweseka lokho akuyona into ofana ngabe siyayenza leyo singamadoda akufanele nje amakhosi angabaseka izinto ezifana nalezo ngoba yiyo lento eyenza abantu amakhosi sisebenza kanzima kangaka sithi siwakhandela ukuhlonishwa uthola ukuthi abantu basitshela emehlweni ukuthi ngeke ngihloniphe mina inkosi ethile ihlale etavern ngeke ngihloniphe inkosi ethile idla abantu ikhokhisa abantu imali engaka khona lapha engibone khona nje inkosi ikhokhisa abantu 25,000 ukukhonza umuntu ozophinde futhi abe isikhonzi senkosi aphinde futhi asupport zonke izinto ezenziwa inkosi asikwazi weingane zakwethu ukuphila ezweni elinjalo amakhosi siyawacela thina siyawathanda nicelwa yithi esinithandayo esinganethuki anikwazi kuba ingxenye yokweseka abantu abayizigebengu kusho ukuthi kwanina phela amakhosi kusho ukuthi nikhona phela kulezi zinto okukhulunywa ngazo kuthiwa ziyenzeka asikwazi kuyihlaza abantu mase bethuka amakhosi siphatheka kabi abantu mabethuka amakhosi siphatheka kabi kodwa kubuhlungu kakhulu uma usubona kuyinkosi eziveza njengomuntu ofanele ukwethuka silwa izinto ezinkulu kabi la silwa izinto ezinkulu kabi la silwela izinto ngeke ukuthi umuntu ohamba nama drug dealers umuntu esimholele ehlele engenzi lutho bese kuthiwa amakhosi la umuntu ayameseka azakhipha izitatimende zokuthi uyameseka cha akudingi ukuthi kulobhishwe amakhosi alobhishelwe ebugebengwini sonke lesi sikhathi enza ubugebengu bengezingana azotshela amakhosi ukuthi ngenza ubugebengu la makhosi ngicela ngelinye ilanga mangabe kuvela lokho bese niphumele obala noma aphumele obala ngaleso sikhathi amakhosi athi ngoba wenza nje ubugebengu siyakubona abize iphepha athi lona wenza ubugebengu ngowakithi siyambona siyameseka yini bezomeseka manje ngoba nakhe eselwela ukuthi athandwe izwe emva kokuthi yena ephumela obala wakho msubambisene nezigebengu uhambe ebulala abantu bahambe bebulala abantu la abahola abanjani laba abahlangana nezigebengu behambe bebulala abantu kufa abantu belahleka abantu singazi ukwazi ukuthi abantu bashona kanti abantu babulawa ngabaholi abahola abanjani umholi kusewumholi loyo yini embi ngumuntu ongaxoshiwe omisiwe kusenziwa uphenyo manje ke yini edinga ukuthi azasekwe kuthi uyesekwe amakhosi ufuna ayibuke nawo khona amakhosi okufanele abuke ukuthi kufanele yini abe kulezi igaba kuzona ayifake kulezi zinto ayifaka kuwo ngoba abantu mase bewathuka amakhosi kuba buhlungu kithi esikhulele emakhosini esazi ukuthi inkosi yini kuba buhlungu sigcina singakwazi ukuphendula ngoba kugcina kukhona izinto eziphathekayo okuthiwa zenziwa yiwo amakhosi kubuhlungu ke emakhosi lokho izinto ezakhe isizwe amakhosi awasondeli kuzo amakhosi afuna ukudansa nawo manje afuna ukuthi adanse kube ngazuthi umuntu inkosi intsha inkosi ayibi intsha inkosi iyavuka kusuke kuvuka inkosi ayikade ivele ikhona asikwazi ukuthi sithi sizomodify ubukhosi manje sibenze ngendlela yesimanje ubukhosi yonke lento ye-technology nani abuza ukuyithinta abuza ukubuthinta ubukhosi lo izinto zokusebenza lezo hayi ukuthi zizothinta ubukhosi sicela amakhosi angasifakela ukukhuluma okuningi kubantu abangawahlonipha amakhosi siyanithanda thina amakhosi siyanihlonipha siyanithanda ngeenhliziyo noma ngabe inkosi yakuphi siyayithanda kodwa sifuni phela egcineni sihlele sesidefender nezinto esibona kahle ukuthi akufanele sidefend zigcine sezehlisa thina isithunzi ziqeda thina umdlandla wokulwela izinto amakhosi awayiqonde nje ukuthi angaphezulu kwabantu enza izinto ezingaphezulu kwabantu awukwazi ukuthi ungahamba uyoma nesigebengu uthi wena ngoba nakhe sakini uphumela obala uyinkosi nithini kulabo abantu enibaphethe amakhosi abenza ubugebengu nithini namakhosi ebugebengu eindaweni zenu abuqhubeke ngoba nasi isigebengu nesakini nithini ke ngalabo abenza ubugebengu okungabona abakini nizothini bona nizothi ababoshwa bona bizani zonke ke igebengu makhosi niyitshela ukuthi niyazeseka bizani zonke igebengu niyitshela ukuthi niyazeseka ngoba phela kusho ukuthi vele niyazeseka igebengu uma kuukuthi nikwazi ukuseka isigebengu esaqamba manga national television aqamba manga umuntu athi isigebengu akasazi sazi kahle kuyibehambe bebulala abantu naso besabisa umkhwanazi ngapha ngama SMS